ni kwina ga feeling itaka BBI irakorwa andu matekumiyukia muno na gitumi kiria kiratuma yage kuyukwo ni ati mwananchi wa kawaida ndari aramenya wega benefits cia BBI no uboro wa mane ati riria ateti marathiurukire makiugaga BBI inataka ile inataka iongezwe hivi ni kwagire kawido na His Excellency the President akiuga andu macemanie na maranirie na nikio tubana ta Council of Governors ni twacemanirie Naivasha this week na tukibeana mapendekezo maitu maria tungienda makoro makioneka thiini wa BBI na uria ndingiuria ni ati with that wisdom President ya exercise nayo no nyende gutikabingwo windu iyo nigetha mawoni ma andu maria marutitwo from the churches, mainstream churches, the Catholics, the NCCK na various interest groups iria marite marauga mawoni mao mongerero thiini wa BBI kugie na time ga kutuika ati consultation niyo ni kurundwo wega kuri andu aria mararia tondu wona twathie in a referendum with a divided country tutingienda tugie repeat ya kaundu karia konekire 2005 ria twari na referendum ya banana na chungwa